bathi i-MK ithathe igama le-MK eyayakhiwe okhokho bethu o-Akthambo nabo bonke okwathi ngo-94 uma siqeda ama-elections ngo-90 uMandela wadeclare ukuthi i-MK bayayivala ayihambi yolahla ibhamu ilahle yonke into ngoba angeke isaqhubeka ibe amasotsha omkhonto wesizwe ngaphansi kuka-ANC. Uthe ngo-94 after ama-elections base bakha into okuthiwa yi-MKVA because bebalekele ukuthi base bevume ukuthi amabhunu asiphathi ngoba ama-negotiations ayelidwa yigundane ayikalidwa umuntu owayi-understand ukuthi i-ANC imeleni nokuthi umkhonto wesizwe umeleni. Yingakho umkhonto wesizwe kwafuneka ukuthi ufakwe ngaphansi kwe-SNDF benama-comrade ala-ke ukwenza lokho. So thina uma sibuka inhlupheko uRamaphosa asifake kuyona sase sihlala phansi ngonyaka odlule savumelana namanye amaxabano ukuthi sesikhathele ukuphila ngaphansi kwesigebengu kwabantu abantshontsha imali zethu abantshontsha impilo zabantu ngendlela eyiningi. Sakha-ke umkhonto wesizwe sahamba-ke sayowurejista kwa-IEC. U-IEC unama-steps okurejista. The first step ukuthi wakha ilogo, wakha igama, usuyenza i-abbreviation ebese uyasubmitha khona lento okuthiwa i-government gazette. Uyigazethe 14 days sagazetha sahambisa ku-IEC wathi u-IEC cha ihle phela into yini ake niyiphinde futhi nigazethe. Sayigazetha futhi okwesibili waphela futhi okwesibili 14 days yathi i-IEC cha engathi nihamba kahle. Yayisithi hayi anisipheke manje amagama abantu abazongena ngaphansi komkhonto wesizwe registration. Sifuna-ke laba bantu basayine i-petition babe u-1000 sakwenza lokho. First round bathi hayi abantu benu abaphelelanga niyashota buyelani emuva liyofuna abanye. Sakwenza lokho because babethi yiletho le ama-signature awafani. Sakulungisa lokho sabuyela sagazethe saba right. Saphinda futhi bathi no sicela ukuthi-ke manje nifanele iqale kabusha lento nisilethele amagama ningasasiniki lo 300 sabanikeza. Yaphasa-ke i-organization. NgoSeptember 7 sasithola isitifiketi esisho ukuthi sesiyi-political party. Nansi-ke into futhi niyiqaphele uma bethi ngomhla 7 sesiyi-political party kusho ukuthi akekho umuntu ongene ku-government gazette wa-check-a from ANC ukuthi umkhonto njengoba urejista ilokho yabo ime kanjani, igama leli ilona yini leli abalidicelela phansi baliphonsa odakeni. Abakwenzanga lokho. Uthe ngomhla ka-27 September bavuka ekuseni sebezimvevu sifuna lokhu mali orejista umkhonto. Ubayena lokhu mali asimazi akakazi simazi naku-ANC. Unfortunately 3 days before that bangisendele i-message from i-portal ukuthi no we are still a member in Busindi because mina bengisabenza u5 years so I was still 3 years to go. Bang-confirm. So bathi uma besho njalo ngabasendele i-portal yabo ukuthi ithe abazange baphinde bakhuluma bathula du. Manje-ke sebebona i-flooding ukuthi i-ANC iphelile yila-ke beqala-ke sebethi baya enkantolo. Oh no bayile enkantolo nabahluli ngo-October babuyele enkantolo sabahlula futhi njengoba ngolwesibili besizobahlula. Kodwa izolo into eyenzekile ukuthi benama-lawyers enjalo
ahlulekile ukubheka ukuthi i-response engiyenzile kwima-allegations abo ibithi akuhlehle abakwazi ukuthi baye phambili ngaphandle kokuthi bangiresponde baphendule izinto ebengiyishilo. So inkantolo izolo yasiyababiza ukuthi cha anirespondanga. Ngaleyo ndlela-ke ayiqhubeki icala ngomhla ka-5. Ibeke ijaji selithi cha uzohlehla-ke umhla ka-5 uyohlala ngomhla ka-27. Kodwa i-condition ukuthi they must meet that response. They must respond. If they don't respond, ngeke uhlale futhi no-27. That is our first struggle esinayo nokhongolose. Eyesibili ileyo mhla ka-19 ezobe umkhonto. Leke manje igama. Nayo angeke bawini. Because bona ba-register i-MKVA, that is an association. It's not a political party. Ba-register umkhonto light. It's an association. It's not a political party. Bazo-register okunye-ke phinde kube khona lokhu ama-poster registered. Nakho futhi ama-association akuwona ama-political party. So in other ways, ukuya kwabo enkantolo, they are just trying ukuthi basiphazamise ukuthi singafocus ukuthatha ukhetho ngomhla ka-29. Lo lesi sikuthathile. Ngoba sesivotile thina. Abantu sebeshiya ukuthi bawumkhonto. Bayathanda abathake. Bathi i-MK